Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi as-sarih, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabatan min dhahabin fi sabilillah. Al-hadis atau kama qala. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, wa nafusu bidzikri wal taqdim, al-mukarram wal muhtaram, al-habib alwi al-idrus, Sa'atina amul jaki serta bimi, Sa'atina amul jaki juga Majlis keluarga Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadiin alladzina sami'na wa ata'na, keluarga besar Pondok Pesantren Pancoran Timur. Sa'atina juga hormati serta takzimi keluarga besar Pondok Pesantren Sompiongtul. Sejukan abdina hormati serta takzimi penceramah abdina jelas saja sampun hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Kiai Haji Ali Imam Nawawi selaku epon dari Buluk-Buluk Barat Sumeneb. Saabdina juga sangat hormati serta takzimi sahib al-bait, sahib as-sururi wal farah, Al-Mukarram Kiai Hasan As'ari Oramahi sekeluarga. Saabdina juga hormati serta takzimi para hadirin, para rabu sedaya saya muljaki Allah Subhanahu wa taala. Sobung sedekah parjuga kanggo ngabiti acara se hanya nengaki ini siang mangke kagito kecuali ngaturake rasa syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Kalaban dabu alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, atas saja karunia nikmat sebarang kita kakti nahajuran saja Arafah sehat serta sempat sehingga bisa aku laku tepat tadi tau belum rangka nyampateni oncangan epon Al-Mukarram Kiai Hasan As'ari Oramahi dalam tetekan dikrah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban panyaon serta pangarap dekat Allah Subhanahu wa taala abdina ajunan saja noleh sahabat beliau nang akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat serta salam samuka tebah dekat junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaban jabu assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah khud biyadi qabla khilati adrikni. Semoga abdina hajunan saja kiakwah sebagai umat beliau sengkana ngahake syafaatnya yaumah la yanfa'u malun wala banun. Amin ya rabbal alamin. Abdina minangkah muqaddimul barnamij ini siang mangken bekal motor susunan acara sebagai berlangsung tabarrukan di ummah kitab arbaki acara pertama jika dinto pamausan al-fatihah sehadil mahal kadinto sahibat da'wal farah nyon kesepianepon deka sedang semulja Kiai Umar Hussein. Dan acara sekabin dua
Ingki kadinto tilawatu ma tayassara minal Qur'anil Karim. Sirhal kadinto sahabat wal farah dan kasutyanipun daka sarana samulja Lora Ilham Arifin. Ban acara sikapit telo ingki kadinto ceramah agama. Sirhal kadinto bekal disampaikan sarana samulja Kiai Haji Ali Imam Nawawi. Beliau pengasuh dari Pondok Pesantren Saranganepon Hulu Barat Sumeneb. Ban acara kadinto hari kalaban doa sedel kadinto abdina nyon barokahipun daka al-mukarram wal muhtaram al-habib alwi al-idrus. Hadirin para unjangan semujaki sareng Allah Subhanahu wa taala. Sekadintoh binangkang susunan acara sebentar berlangsung siang mangken acara demi acara bekal ajaran kalaban tertib tak menabi perloh komandu pole sang pembawa acara berdek sejenak para al-mukarramin kalaban tak morek rasa hormat dan takdir waktu dan tempat abdina ngatorek dari abdina kurang lebih nanya saborang akhirat summa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.